kung gusto ta mahimong epektibo nga soul winner ba no, kay kabalo naman ta nga ang pinaka sugo gyud sa Ginoo nato kanang Great Commission bitaw, to make disciple, mao ginay sugo sa Ginoo nato no. So kung gusto ta nga mahimong effective nga soul winner or kana bitaw maka-disciple, makabunga gid ta mga igsoon unas tanan, kinahanglan natong kinabuhi panalangin gyud. Mayo tang ehemplo, good example ta as a Christian. What I mean is sa atong binuhatan ang nas palibot nato mapanalanginan kay usa na sa epektibo nga sermon, epektibo nga walis kadaghanan. Kay kung atong gimaster ang mensahe about sa kaluwasan, gimaster lang nato ang mga bersikulo, kapitulo unya nga atong kinabuhi, kapandulan, dili gyud ta mahimong epektibo ana nga mo soul win or soul winner. Nganuman kay in the first place gitan-aw man nila atong binuhatan. So posible nga sayang ang atong effort, wali sangyaw, pero ang atong kinabuhi questionable. Unas tanan, kita nga musangyaw, kita nga muwali, kita may unang mutuman or mukinabuhi sa atoang gisangyaw, atong giwali, kay kita may gitan-aw nila, atong binuhatan gitan-aw nila. Usa ka gamayng pagpahinumdum kanato. Ampo amping abante, to God be all the glory. God bless.